intalti takka sheekha tokko dheyite sheekha jaarsaatiitu akkuma iyyanarra qaarsuu deema mee qarxaasa wayii godhii jetteenna jiif galtii dubbiin eegaltee tana takka dhooyita silaa'uun shaqamsaasii dhageeysaame akkuma jire jaarsi kiyya kun waanaa godhii jetteen sheeydichi immoo warra tooyidaati isiin nama qarxaasa godhu seetee bira dheyte yogguu kana yaaboo dawaan numa jira silaayi fiduu duwwa dandeessaayii jeen dawuma isa kaa akka ijjanarran qaarsine akka inni na jala gajjuu baantaami jetteen jeen bakkuma feetennaa jejiyeet jeen yoonan hin finne nagarta jennaan gaammaa leencaatiitiitu dawaadhaa jeen gaammaa leencaa gaammaan beeytu gaammaa leencaatiit dawaadhaa isan fidi jeen intalti leenca bira dheyxeeti foon murteetuma leenca ittumachi darbiti nama gaafatte leenci gizee tam nama nyaata yennaan gizee beela jiru nama nyaataa jaane usteetuma re'ee qaltee leenca kana reeytii ficcisiifti guyyaatti aanuus re'ee qaltee ficcisiifti guyyaatti aanuus reeytii qaltee guyyaa meeqa korbeessa sadii ficcisiifti amma isii bare kaayi guyyaa afreessa isiin dhufnaan akkana hoyifachaa harka isii ilaalu jira foon fiddee dura keeysee gaammaasaa akkana godhaa kaa qurxum irraa gootee akkasiyyoo namni akka kiyyaallee jiraate gaafa birootis dawaa haa ta'u jettee tokko bicha warraa luqqifte akkasiitiif illa kannuuf deemtii bar akkasitti kabiira geeysite buukii tana maalirraa fidde leencarraa hin fidde tanuma leencaati akkamitti irraa kutte jetti jeen akkanatti inna nyaataa halaalumaa guyyaa dura foonuma hareefi guyyaatti aanus guyyaa kaanis akkasitti amma isaa quufe irraa guuree fide jetteen akkas taatu ati ta leencarraa buukii guurtee fidde gurbaa mana wajjiin galtu akkatti jirtu waa wallaaltu deemii garuma isaa guuti jeen eegaltee baatum deemii jaarsa kan kee kana garuma isaa guutii jeen sintuqu akkasi galtee garaa isaa guuttee gizee hunda akkanuma na godhi jeenumaan sintuqu si galtee amma leencarraa buukii kuttee fiddee hoggaanii fi gartee jaarsaan mataan jabaatee guunii fi yettumaarre akkasi jaarsa siitii wajjin jiraattee jaan kanaaf an inniniin isinii dhaamu wanni akka barnootaan jiru yaa shamarreeti yaa hawwankii barnoonni mata waa hundi barnoota irra gadhaabbataa takka lammeessaa gaa yeroonis naan teeyso jaarsa raaziyaa rabbi isinii haa kan amin jaajoollee shamarranii jaarsa diinii diinaggee qabu rabbi isinii haa kan isinis jaarsa rabbi isinitti hin jallisin isinillee rabbi jaarsa ittiin jallisin du'aayi rabbi nu haa geeban tabarnootaatti jabaattanii mire mee warritti jabaanne jiru qubuma kana godaalaa rabbi irratti isin haa jabeessu rabbi irratti isin haa jabeessu jannatani feetanii sila jannatani feetanii isinirraa dhugaadha jannata urgaa waasammu akkana lafa ofi jiru kanamu ibiddoo isinirraa dhugaadha waan ibidda nama geessu ni beeytan ka waan jannata nama geessu kunoo ni beeytanii ittuma hafarsa tana inni itti aanu taniin isinii dhaamu inni itti aanu tokkummaa ni beeytanii wal qabattanii waliin jiraachuu osoo waliin faffacaafne jechu واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سن اما muhadara kana godhachuu jirtaniimi osoo namni tokko dhufe mirqaan akkana kananiin qaba
osoo akkana maziida kana guutuu baattanii mirkaana niin qaba. Yoo nama tokkootiitu harma keessaa fayyaa hin qabne qarshii takka takka kannaa je. Isinii kun qarshii meeqa bakka kana keessan? Yoo takka dhuftee qarshii takka kanniniin jaani injoo kun qarshii takkitti teefirraa deemadhu maan jaan. Wal qabadha tokkummaan deema. Hadiisaa quraana jala deema. Imaamaa jira. Sheekaa jira. Nama isin barsiisuu jira. Nama muhaadaraa akkana isin godhuu jira. Akkana jettanii tokkummaa keessan gana akka gargar hin baaneen jaa isinii ta'a kun. Isinii ta'e tokkummaa warra jabeeffatu rabbi isin haa godhu. Laal tokkummaa wanni kana tokkummaan akka inni jabaa nu garsiisu. Tokko salaanni keenya yeroon takka. Baatiin ramadaanaa takka. Hajjiin gizee takka. Rabbiin keenya tokko. Nabiin keenya tokko. Qiblaan keenya tokko. Maqaan keenya tokko. Muslima jechuun. Mee tokko tokko kana laal. Hajji adda adda dalagamuu baatuma takka keessa. Soomanni noo. Salaanni noo. Qiblaan noo. Quraanni noo. Nabii noo. Maqaan keenya muslimummaa noo. Akkuma kanatti tokkummaadhaan deemaa yaa Rabbi. Akka tokkummaa hin dhiif. Akka tokkummaadhaan jiraan. Ta bichaadhaan deddeema jettu. Taayi ati. Nu keessaa achiin bayni jettanii wal gorsu maaliif? Qaallicha tokkootiitu isaa takkaa jira. Ganda keessaa guunni qomu fiigu. Bootaa uma jaaniin. Ani bakkuma taayi naan jechaa oolan tana dadhabe. Irraayin deema jeeni jaartiin. Anilleen si jalaan deema kaayetteen. Takka takkaa jira jaartiin tartiiba hin qabne. Dhuguu jaarsi badii dalagees ta'u hojjumaan badii seen. Maaliif deemtallee hin jenneen? Deemtaa anillee niin deema. Osoo deemanuu eela tokko dhufaan. Dhuguu kana kaa. Bachoo eenyuun bishaan kanaan mee waraabee bachoo tanaan jiifanne yogguuniif inni jiru. Anaan nu waraabaa fi jetteeni achi kutti. Wanni mucucaadhuuni dib keeysatti. Hogguu dib keeysa gartee jettu kaa. Dhakaa tokko eela tarafa gamanaarra jira. Mataasii hogguusuma dheella. Bashaq dhiini. Bishaan gubbaa dhiini kaa hunootu. Faatuma jeen lallabi. Mumma kuduraa. Faatuma jenna hin dinneere. Satun kaniin armaanee jiru. Gakkuttee bachoodhatti barbaree godhattee. Jalaa nyaachuu jirtiimi hogguu dhiigasii baanee kaa lim. Inninis isaan lachuu eessa kutan? Eela kutan. Taayi ibolu bakka namni namaan ju'u jiraachuun wanni itti qiimamu hin jiruu jaan. Hogguu namni taayi namaan jee taati jaadeetuma ta'an. Yoo namni taayi siin jaamu dhabame ati allayyat darbamte jechuudha. Tokkummaa waan taate gartanii mire nama taayi namaan ju'u qabaachuutu gaari moo naman qabne gaari. Nama qabuutiitu gaari. Tokkummaan akkasii jechuudha. Tokkummaan qaali. Kuni kana. Unceen wal taatee wal qabdeeti arba hiitee jaan. Arban beeytanii. Arba guddaasan jibrii yogguu walirra madhafan. Takkaa quncee yogguu hoddommaat. Arba guddaasaniiti. Maal jechuun kun? Tokkummaa jechuudha. Rabbiin tokkummaadhaan nu ajajaa jechuudha. Dhiiraa dhalaa keenyaan, xiqqaa guddaa keenyaan, namni maqaa muslimummaa qabu, namni maqaa ahlusunnati wal jamaa'aa qabu, tokkummaan rabbiin nu ajaja. Ilkeen bakka takka jirtu waa namaa qabaa jaan. Inni itti aanu dhaamsiniin itti isinii aansu adeemsa teknooloojii jettamu maal jettan? Teknooloojiidha. Godhe akkuma gooteefu kanaan waan wal qabatu akkumaan guyyaa asiin duraa sii dhaametti. Armaa wanni ni wal qabsiisee isinii dabarsu. Rabbiin yeroodhaan kakate wal asri je'ee kakate. Wal fajri walayaalin ashri je'ee kakate. Yeroon kakachuun rabbii
sadarka qabdi yeroon jechu amma zamanni zamana tiitok jettanii immoo maal jettanii bineensa tokko yogguu haalli bijee kaanumaan fottu kaju maal tiitok immoo tiktok isuma beeku bar zamanni zamana kana zamanni zamana addunyaan tun guutuun shanacha kanaati haasoo kiyya kanaa laala namni mayoonii fiyye addunyaan guutuu warri isaanii halkanillee na laaluu danda'an zamanni zamana kanaati waatumaati tokko yeroo teenya haa eeggannuu jechuun dhaamuu barbaada intalti dhalaa takka tawaa barattu intalti dhalaa takka ta'e ilmaaniin guddifadha jettu mee rabbi sodaadhu tokkootiitu jaartiidhaan lakki isiitu hiraata nyaannaa jeen jaarsaan aboo hiraata nyaannee rafna aboo hiraata nyaannaa dhiqat gubbaa ejjite aboo muummat hiraata nyaannaa dhiqat dide eega silkii laaku achi teesseeti miseejii barreessite hiraata nyaannaa dhiqadhuu jetteen as bira teessee miseejii barreessite hiraata nyaannaa dhiqadhu ni rafnaayi jetteen akkasitti haytee hiraanni jee silkii lafa kaayee dhiqatee hiraata hojii nyaata dila isiin boo dhiqadhu hiraata nyaannaa jechuun dhagee udit maal dhagee karaa inni keessa jiru saniin itti dhufte isiinis birra karaa inni seenee jiru sanka achi keessaan itti dhufe taan takkoo isaa akkana laaqu dide aboo hiraata nyaadhu irraa nyaatteet raftee imoo isaa irratti footuma isaa siitan irratti ichi ergitee sagalee ichi hin qabdeefi ni rafnaa ka'ii jetteen haay ni kuttee jee amma ka'ee kara hirriibaa garagal zamanni zamana kanaati yaa baatu zamana kana keessatti yeroo teenya israaf osoo hin goone qusannaa yeroo teenya yeroon qaali alwaqtu yeroon ka sayfi akka sayfiiti yoo murachuu ni dhabde si murtii jaan qaaloominni yeroo kana amma namni tokko tokko dhalaa fi dhiiran jenne osuma kana laaquuti hujii manaallee kan barreessine dhaqa dadhabee osuma kana laaquuti matsaafallee dubbisuu dadhabe dhukkubni kun darasatti illee dabreeti kitaaba irra dhaqachuu dhiisee osuma tana laaqu osuma tana garagal kitaaba akka kaleetti kan hin nuufide qaddaa banee laal dhalaa garii jiroo osuma tana laayituu tabiddeen irra gubate osuma tana laayituu tasuugoon itti gubate intal maali jaarsaa jaartii wal gubba san ganneeytee faadha hareetti irra deebi itti ganneeytee bartana laayite kanatti teessee hawokkoteen isii moggaa kor jettu gubattee quban qabdu isiin taruusin irra gubatee yettamu tabaasaan irra gubatee yettamu kolkoloo heddu si quban qabuun seyin nan harkin jettee tajaarsi yala daftee san akka goote silkuma tanaa wiiqitana tanaa akkana na godheetee silkichi dirbite irraan teessu bari yoggoote godhaabbatte meenumaan fuudhaa eege akkanaa jira yaa shamarreetii yeroon qaaliidha waan faayidaan qabne yeroon balleessina akka tabarachuu jirtu qixalikiitti ka barattan akka sababa gartee waan teknooloojii jettan kanaan abbaa manaatiin waliin dhabne yeroon qaali qilleensa irratti dhalaadhaa fi foon qaali fooyyoo ala kana taa'e culullee illat godha qilleensa irratti dhalaan ol bayi maal ji'i rabbi sodaadha dhalaan safuu yoo hayaa qaanfii qabaachuu qabdi dhalaan qaanfiin nama hundarraa ni tolti dhalumarraa haalaan toltii jaan dhalaarraan qaanfii yogguu yaamu beekama amma dhiirti takka
yoo namni isa bira ta'e isa bira dabar akkana yoo laale namni waa jiruun hin jiru. Dhalaan takka amma takkana deemu hin jiru yookaan ibooda laal maali tun baalagee laala kan nama laal ta dhiiraa tun hin laalamtu teessan tana malee maaliif hin laalamne maaliif hin laalamne kabajaatiitu isin biraa oomishamaa. Dhala qaanfi hayaa qabachuun dhalaarraa bareeddii. Kanaaf waan teknooloojii wal qabsiifnee yeroo teenyaa fi ammaasiis qilleensa irratti dhalaan ol baatee qullaa achiinii moodhachii waasa achiin massanqaqiyaano tanga asiin duraas isinii hime gizeedhaa deemaan jennee waan shari'aan faallaa uffata huccuu taakka waan qaamatti dibatan lama waan qaamatti dibatan uffata huccuu rifeensa kun yeroo dhufeen jechuun inuma numan ta'an yeroo dhufeen hin ta'u akkaataa shari'aan deemaa jettu deemnamoo gizeedhaa wajjiyaan akka shari'aa yaana amma namni tokko dhiiraa fi dhalaa jidduu qeensa bitaachaa kanallee itti ta dheereessitee deemtuu jira akkana dheereessitee eenyu laalte intalti san warra bitaachaa nama isii laalte beeyte warra bitaachaa laalte nuti namuma laallee qeensa dheereessina. Namni rifeensa funyaan jalaa taakka kanaannoo qaama hormaataa lama qeensa sadii rifeensa bobaa jalaa afur namni waan hanga kana bultii 40 ol dabarse shari'aati yarraa beejan falaysa minnaa jan nurraa himiti je nabiin alayhi salaatu wassalaam rifeensa funyaan jalaa rifeensa naannoo qaama hormaataa rifeensa bobaa jalaa qeensa bultii 40 ol dabruun qabu guutuun hikmaan hundinuu waan godhameef qabu qeensa arma jala waan taa'u rakkina waan namarra fidu kitaaba keenya kadawaatii haasawu nabii rabbii alayhi salaatu wassalaamii dabarse amma qeensi kun yogguu guddate bara achi jalatti oli qabama oduu gurraatiin takka maal inni xuriin kaa achi yogguu nyaattu saayinsii garaatee achi yogguu nyaattu maaltu gara si qote olee vaayirasii achiin gara si qote achiin dhukkubni si qabe rifeensi funyaan jalaa ilkee irratti rakkina fiduu qaba namni ilkeen suu akkan haqoonqoo irruma dhiisee deemu rakkinaa ilkee irra dhufa raammoo ilkee keessaan ba'a afaaniitiitu ajaa'iba afaanii shuruuf kaa'u nama nabii sallallahu alaihi wasallam yogguu rafunii soo akkata yogguunii fi hirribaa keenni soo akkata osoo taa'uu yogguu afaan jijjiirameni soo akkata harakaani yogguunii fi uduwachuu deemuni soo akkata harakaani yogguu salaatuu deemuni soo akkata ogguu mana seenu aashaan siwaaka akkanatti ilkeerra qabatee ol seenaaji amma isinii kana keessaa mee eenyuun siwaaka qabu ol baasaa yoon jee nama meeqa ol baasuu deema silaayis ol baasaa hin jiru amma anna keessa jira laal kuno keessa kana keessa na jira eessaan kaayaniin bachiise yaa kunoola kaniin amma reefu soo akkadheen suwaakni yogguu salaatuu deema hunda rabbi duraan dhaabbachuu deema jaanii suwaakachuun barbaachisa waa hedduu qaba suwaakni rifeensa funyaan jalaa irraa oofu waa hedduu qaba rifeensa naannoo qaama hormaataa irraa deemsisuun hikmaa hedduu qaba okkoteen guyyaa ibsaan feetu jaan qeensa irraa deemsisuun hikmaa waa hedduu qaba isin kana dhiiftanii qeensa kabirootuu magaalaatti bituu jirtan ilkee isini maraatti wallee zamana kana namni ilkee hidheetuma deemuu ni jira shanshalataa awwaa maraattu hin beekne yogguun akkana jiru dhiiraa dhalaa jidduu ilkee maraattee jirti
zamana ilkee maraatte geesse jira. Dhalaan gariin hogguu akkana nama laaltu qalameettu siibee malee jaldeessaa malee hin fakkaatu. Wallahi niin bareede itti fakkaatte dhalaan gariin aruuza jaanii hogguu kana deemu. Wallahi maaluma ji'eetiin ni fokkotti ijjatan achi nayte achi guulte jala guulte waa gosa kudhan yogguu akkana si laaltu waraabeessa godaabee malee hin jettu dhamaatu kana yogguu isiin si laaltu. Niin bareedetti fakkaatti beeyte ijuma tana gubbaa waa meeqa itti goote arma jalaas annamuma jaarti jeessan fuudheen na ajaa'ibsiisa. Jinni wallahi dhugaan baan huccuu takka kaayyattee jala shorroysan kun hokkana isiinis akka nama haakimaa ba'uu kana dhawatti jala shorroysan huccuu mee huccuu bareedduu jallaabiyaa kana kaayyachuu diddee huccuu hagoobara fakkaatu achii wali cabte achiina baq jette achii maal jette namaa qabee jalaan dee mee shari'aan teenya bareeddu akkana dhalaan uffattee jallaabiyaa bareedaa kan niqaaba kan keerra baafte ala numa tolti akhi tana dhiifteeti ati tajinni fakkaatu son si toltee mire maaluma jeese veelo moo beelo ta shari'aati yaanii inuma if moggaa dhaabee muumma kuduraa isi if moggaa dhaabee footoo nu kaasiyoo jinni takka if moggaa dhaabee qilleensatti iraa oolfuuf hundi namaa achi yoon fuudhe kunoo isaan fuudhe moo qilleensaan fuudhe waan nuun galin isaan fuudhe moo biyyaa isaa fuudhe akkan akkitti isin jirtan teknooloojiidhaa beeyte guddattan jechuudha armarra ol yaa'u guddin fuula kana waan adii takka if dibde fuulli kun suuraan irraa deemu hin jiru shari'aa keessa kitaabni akkana hin jiru yoo kitaaba keessa harkattan harkan deejaa makiinaa gubbaan banaa takkaas fudhatanii bar rubbamaa armaa ol qullaa godhanii arma kanaa ol rubbamaa gariin achirra ol baati makiinaa gubbaa tanaa anis warra durattiitii mi beeki warruma zamanaawi ammaati sheekottii tana gowwoomsinaan hin jirumma sheekottii tana gowwoomsinee bira kurbaa dhooyinaa hin jiru nuti warra zamanaawiidha isinis zamanaawi namni zamanaawiin tokko wal shawwada wal hin shawwadu sheekottii tana shawwannaan nageetti faadumaati waan ati guyyaatti oolte si quba qaba kanaaf aruuza yogguu baatan yaa ijoolleeti yaa shamarran ki jallaabi'u makeeysaniin baha qilleensa irratti aruuza kiyyaa nagadhiisaa hin je'inaan jaarsa kan keetii isin fuudhe dilli alamaa kun si fuudhe mii faayiddummaan keessa jiru naa imaamee maal shari'aa balleeysuu qofa faayidaansi kanaaf waan akkanaarraa of eegaa huccuu nama waxxartun kaayyatina nyaaraas magaalaan bitina naannoollee magaalaan bitina hangi isin qabdanuu nuuf ge hanguma qabdan ka barakaan waa godhu akkanaa nuu bitaa isiniin jenne nuu bitaa isiniin jenne maaliif nuu bittan duuba ufuuf nuu bituu keessan naannoo isinumaa unfeenuu ta bittan san dhalaa naannoo magaalaa nuu bittu san siifi naannoo teetis walumaanuu isin hin feenu akkanattoo taa isinii hun anan taane maal haa godhu gaa dhiiratan wallahi osoo anuma taate takka takka dhalaan ta'e jennoo qabduu jedhe biyyoolii tanatti areeda kana qaba kiyya kanaafillee waan ju'u areeda qaba Muhammad jaaniini miyyoo yogguu isaa agarte bar fuudhee jire isii duratti hogguu inni isa agarte kaysan beeyin areeduma isaa laaltee si jaalladhe jetteen gurbaa saniin beeka gurbaa isii fuudhe saniin beeka naannoo saniin taa'ee qare carcarkaan hoggaa aruuzni dhiyaate areeda magaalaa dheqi qaallichini xulluq godhi aruuza seenuu deemaa bar hoggaanii fi aruuzni galgala dhufe dhalaan namaa fidaa beeyte
hoggaa ka amma namni irraa yaa'anii hayyee jaanii faatiyaa godhuu yaa'an kana ka boo ati kan ana Muhammad kanan beeyne Muhammad kam khasifuudha ka isiimi ani khaniin jaaladhe sunnaa nabiitii irraa calaqqisa sallallahu alaihi wasallami sunnaa nabiitii irraa mul'ata areeda sunnaa nabii san sirratti nagarre khaniin heerume areeda qabu jetteen ka sunnaa qabu sani jetteen as deemtee qubaan nan qabatin jetteen yoo rabbitti amantu taate dhoorkite firraa ganama abbaa isaa itti yaabe adeeratti yaabe balleeyseeti ani deemu malee diddeeti warra isaanii galte akkasi gaayisii kadhatanii mee balleeysee gal ani nama sunnaa nabii diigi maa akkana goote jaaniin akkuma isiin na jaallattuufiin godhe dhalaan takka takkaas ni jirtii barte areeda jaarsaan feen kolkoloo tokkomaaf irraa hadde yennaan jaartiitiituun feen areeda kanaa tanaafin firraa haddi anumaanuu je bakka saniis maqaan dhomme isin areeda kanan feetani ne feena ne feena haadi khalaqaaniin jechaati ana dura ne feena maalakum maali akkanni sunnaa nabiitii kun sallallahu alaihi wasallam ati harma kan keessirraa muruu feeta ni feeta harma keessirraa muru areeda jechuun harma dhiiraa jechuuti dhiiraa jechuu bar akka ati harmarraa bereeddutti dhiiraas areedaatiitu irraa bereed gizee jaarsa kan keetiin areeda kana firraa haadi jettuun sun harma isaarraa muruu jechu ni qabdan manaayi arrarraa eegalaa areeda naadin jaan namni isin sobdan hin jiru akkana moo kami shamarran laalamma abbaa manaa qabdan areeda haadu jiruus ni beeytan nabiin sallallahu alaihi wasallam namni areeda kana firraa haadi falaysa minnaaji amma kanuma isin wajji mana galtanii diitu kafunyaan jalaa kana dhiifatee kana kafirraa haadu jiruu jira isinii wajjiin galuu jirammoo jaarsa keessan immoo aboo sunnaa nabiitii dhiisiin akkami isinirraa ba'uu dhabe irraa gammaddaniituma jaarsi biyya laal diima areedan qabu callaa deemu mee laaliyyat aboo nama feetammoo jaarsi areedan qabu tanaaf feet maalumaan jee yaa akhi maaliif sunnaa kana tatbiiqa sunnaa tanaan maaliif hin deemne nuti yonni marxoo lafarra shorroyis yonni kofoo lafarra shorroyis aboo ol deeffad ati dhalaadhaami maaliif hin jenneen jaarsa keessan ibiddaan maaliif feetan kanaaf akkasitti intaltisan haaya eegagaa na dura dhaabbattan guyyaa areenni akka guyyaa firraa haadee kana ta'e haa dhufuu jetteen intalti akkasitti baatii 7 moo 8 areenni bakka sanit deebi'ee aruuza baatii 8 itti haaree galchaniif sababa maali itti faatum sababa areeda haaduutti dhala akkanaaf haadhaa jira dhala maasha Allah irraa jaan nama ammallee jiru bar inni fi isiinis sagalee tiyyatan yoo dhagaan anaa bar sila amma jaan sagalee tiyyatan dhagiyaniima kunoonuu ishee kan jirraa jaan waaniin beekurraa inaasa'uu jira jaarsa keeysan areeda irraa naadina rabbi sodaadha dhageessanii ijoon laa rabbi sodaadha areeda isaa kan akkana qaqqabadhaaf malee maasha Allah siifiluu jaane akka siffilaa manaa gabbaasa bar isin jaallata guu kasitti isin filtanii fi gabbaaftan ala abboo jaartiiti maata fedhe kanatti nagar areeda manaa naafiltuun qabaa bar mana malee ijaanin arku maaluma jeesitti haa himure guu inni manaa gabboo dhooytanii gabbaaftan dhalaan diqaalaa garaa qabdu dhaloota baatiitiin feenee jaan dhiirti jaartiin itti jalloo dhiha aduutiin feenee jaan dhiha aduu amma isiisan birattiin galuu deemaa miti ija abar akka nama mana hidhaatti waliin deemanii haa ala takka naafaadhaa jira nama mana hidhaa waliin deemanii fi inni tokko taanoo hogguu aduun gaggaragal kaya kara mana isaa tamisan takkasii areeda filtuuf ka takkasii addasaa dhungattee nagiyaan bubbee yaa Yuusuf kiyya nagiyaan naagal hanga ati dhuftutti gaamanni dukkanaa hin turin ala akkana tayyattee ni geggeessite amma nan dhageewu isin akkumaan amma isin hin jee kana godha dhageessanii ganaallee hogguu abbaa manaa harkatan akkana adeemse
ni jaallatan abbaa mana ofii. Anaaf ka sijaaraa dhugullee sijaaraa rabbi irraa hambisu. Amiin jaa. Isinillee karaa hadiisaa quraanaa nama deemu rabbii isin haa godhu. Karaa shari'aa nama deemu rabbii isin haa godhu.